Murithiri wa Meru TV ugoro bungi buthongi burato inambere kwa tukiona kanya gakurika na akaire kirinero cia Meru TV ugoro na nkirigagira makura kundi utindite uri nutindite bwego menyerini bwa mwene Nyamurungu na gitio kinene mitigire nkuwate ogeni kiri metha yetu ya ntheto kawithire ni ubambe tugani famina zwa Kimathi na chietu tugachiambiria kagitani gaka atwambirie na Franklin Karuti urethiritwe akiuria gavana wa kaunti ya Meru gutigira ati na utongoreria Meru bwega na atigane na mitugo iretagirite atongorerie Meru ta atongoria barabangi bae kurukuraba gutongoreria na arende kwithiritwe kionekana maendeleo na gutithiritwe kwina gachagacha ira ciithiritwe gikuyirwa tabura a kaunti yetu ya Meru kwithiritwe gwikuyirwa Jeff Wagitumano gutwambirie na riboti ino. Nawe Franklin Karuti mutongeria na mwana wa kuma kaunti ya Meru aumirite na kumeneria bunene gavana wa Meru na kumuria nethira agitega ekuru bangi atongeria uri bagutongeria kaunti ya Meru na kinya nkuruki kwira gavana Kawira kenderete kuthukiriria itwa kana gakari aja kaunti ya Meru na kinya Kenya reko twaibisha tukarayaka tutiomba kuona ekuru bombo tongeria viata mufano yo kajuju viata mufano yo kailemia viata mfano ya mwaguru yonge weta Feleste Biriri ekuru bene shima bakumimbi bakuthithia aikuru bateyete family tio ekuru bateyete akurubo reka kurita tabimbe mbere yana weta kiotene naro rino kaina ndrumbulu mukuru okwe au aposto akaina ndrumbulu nari ukeyo au kumirate ati kwa tuwe sinema tukwenda kuona nkuruki Franklin Karuti na kuria mwingi jwa kaunti ya Meru na kinya atongeria gutanganira na utongeria bwa gavana ujo burabwe bakwinyangia into bya mwingi na kinya kuthukiria tore kaunti ya Meru ukurite ngwe embo eta MCS bembe wa chairman nabo watia deputy governor ro watitie kuria kura antu beto bembe kandi bwire na antu beto banyambene na ba Meru bukendra Kawira akinyanga Meru na bishop na Biblia retura rira antu babe aba utongeria antu ibatheka ende rira antu baba ibo utongeria antu kabarira na aru utongeria tu bishop na ika Meru ekurira antu bembe ndabwelenka Kawira ne yitembe utusethera PR akiorwa mone tuntu ethingia bukenda ntu ethingia thoma ngatheti ya Muriungi akithoma ngatheti Mr. Rafael na ibo kuona Rafael na waria embe bukenda mwana wetu akinyango ni antu bari ntu ethingia re prison ntuethingi atari prison ya abungi kana thegi ntuethingi ari prison ya muntu munene ndene prison iwo kurita tabia imbe cha kumenanithia antu ba imenti na antu ba nyambeni na iwo kwenda create that rift kenda kugara yakwe na andro in between yembe na imenti no tendo reo so madam governor tukoleletie mno iyo na tupiara tuguchethembe lakini katukwire ukia kuendelea kwairia ntuethingi heshima ukamenya ntwethingi mwana onjuri ukamenya ntwethingi mwembe no ukamenya ntwethingi timweye nkuruki na menerete muchemanio na juu gavana wa Meru arathithitie muthenya jwegoro na MCAs bakuma ntere cha nyambene na kuga arathithitie muchemanio jujo ni kenda konia Meru munini wa gavana gati gwatanira na atongeria bangi burate uma barora atura kurwa nabo na barota development kinya kuo neto mikire kura boyere thai endera watenga ntwethingia ikenda wona nile ntwethingia no te kwenda maendeleo ye embe lakini yangu ile kumenya mno mama ntwethingia is a superman a God fearing man na ibo no ntoko na kinyare ware athina arwire akuruirire mwanka the last minute kugo uteto mburini woshi uteto chethera karata uteyo twinira kwaya na MCA bau bonthe ba Meru na banyambene utonyeti oro kurita ngwe katukwire muntu ra twiche na iteloyo kiwe from the day one mwanka narua nintwethingia na rari etavumiliete akenda kuona kitho wa change lakini urarero change na urarero change twethingia kai mweguru yo mweguru mwea uroto urara ututuro into murume akauro tukwa kariro rukire na turakwa wakitheka akiwa mantu ya mea rari etakiwa mantu ya mea lakini at the end of the day ya kuona wa more the stress we muitaira ro nyumba wa muistira stima wa muthithirio nyama wa muchuna PA ntwethingie tete atiomba kuthena protocol officer okubangara akaranthi twethingia re just like an ordinary person no ntono mukinyangite wa muthiria itokumelete mama twetani wou lakini at the end of the day you will lose nkiripotera Meru TV kuma South Imenti kaunti ya Meru Beta Jeff Wagitumam.
Iboyega Jeffo gitumano ntubari botinu noe munini wa governor county ya Meru mutuma mtethinkia nethiritwe kinambere kwigua akibu mageria na wetambetwa mutongoro mugongo ndagitari William Samoei Ruto kwigua kithungira county ya Meru na gutigira ati na kuthiria nkuyanira ciithiritwe ikionekana na ara kuringana na mutuma ethiritwe kwa Meru etire bantu ega na igukubatara kwigua kwina rwaria rwa kuwatithania atongoria. Mwirigi wa Charity noe na riboti ino. Munini wa gavana kaunti ya Meru na ciumiritie na kwariria mantu kathumba jerejete na mbere gukujirwo bichine iu akiuga nethirite akiathurwa kiri mantu kathumba ni gavana Kawira Mwangaza. Kwina mathina especially woni ya munini wa gavana wa Meru yethirite yario mathina yani ta kwithira nte kwirwa mantu ya michemanio era official ya thirikari yetu ya Meru County ni kwithira nte gwitwa michemanio ne ya cabinet na sheria eriwa baraba batire kwithira bari kiri cabinet ni governor na deputy na CCs akiaria muthenya Joana Arua mutuma augite jamoja jamantu jejani michemani iria iriga kuthithwa na iria gitumike thirikari ya kaunti ya Meru hende atimenyithue no jumwe yura His Excellency the President na deputy etete atongeria bonde ba Mount Kenya including governors na deputies, county assemblies na opinion leaders and the killing group weu woni ta deputy governor wa Meru taumbere weta nonto nterirwe na kinyanta ere facilitated ni kenda beta sagana muchemanio yungi ywa maana yura mbomba kuwa ntaumbere kwa attend ne muchemanio yurari wa Singishu County okethra wointe ta naini munini kana chief advisor wa mama ntiko menya no reko womba kwa advice mama kana korani thata agenda ya thirikari in case mama akethira maybe ate around kagitene kau that device kwendekana na tumirite kanya kau kwaria ikonie kuthamwa kwa ubichi yawe akiuga we ate kumaka kwithira ate no bichi ndagatungatira Meru kinya rungu rwa mute kwina document iraumire igoro ikuwa office cia executive ikwari organized kambwe office ira reorganized te office nyingi kuringana na ora document ire kuwa office ire transferred ni office ya deputy governor nontu yuingi chionde ciandiki karatasi ne kara si in the old premises ni office ya deputy governor ira uprooted from its executive center where it should be akwina na governor ira akelwa mukila yura yongi however rira mama enda consultation ye kwa ya munini wawe tena thina gukuru kukila lami na maguru beja kumwa advice kana wisdom ira deputy governor abatire kwa munene wawe tawe governor ona kinya office yetena thina I can execute the constitutional mandate ya deputy governor anywhere kinya rungurwa miti antoba Meru kaba serve there faithfully and with a lot of commitment ankebenda na wendo buonde kuma thochi mwankanto Nyeri nachokete agatuma ntomwa kiri mutongeria wa Nthiguru ndagitari William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua patonyere kairi kuona Meru ni guchoka ri agatene akiuga kwa gojo akaunti ya Meru igachoka nyuma kiwiti na mbere kuromba rais wetu ura twendete muno gukirukira kingpin wa Mount Kenya His Excellency the Deputy President wa Kenya Rigathi Gachagua urotumikira oringi eye atutethie kuria ansa ya nara Meru twitite atutethie kuria thiri nontu itukumenya gukethia kutina thiri tutiona maendeleo tutimenya ku implement the development agenda ya His Excellency the President. Ngiripotera nteto cia Meru TV Deako Adieto ni mwirigi wa Charity. Bwega mwirigi wa Charity nuntu bori botinu navyo ikundi bia network ya ntubetwe kiongo gembe ya bweguru bamenereti gavana Kawira Mwangaza amona mukuru wa Kemurega Baichu nuntu bokorea ira bakurotha ntugo cia kiumi cionthe rira bakuriunga guntu mwanya ntu burende bethiritu bakiuga mubango uyu utiko inambere kwigwa ugitethagiria mukiri wa Nkunja na wina riboti ino.
Koro ito kota tantu kwena rua no nto turona kawera aroma TV ni bana muri abaisu aroria no kwenda munyanya kathe ontwana beto bakwamberia mimba cia haraka ni kwetho iba weterwa ni bishopu tukwekio mi weno karia ayane ayati anto mbesa ngaibera aboyane ikaka wera kweta kuri baba koyana TV ne anto wen karenjia na bathoma ni kuri no kwenda mo group wena muri TV ne baita no tena musiera tomwe nikiriro kia ikuru mwirio yoembe akira mwathi baraba makirete mariaria ya ngavana wa Meru rani Bishop Kawira Mwangaza kirembisera kuonania a Meru na kinyanthi yonthe ya kuraniria anyanya bari na mukuru oke murega baichu ntuko ya kiumia yonthe iraba kuane okolea na kireana bara bakuriria anyanya bamwe ni arita baskuru ira aciari baba kiwabo nikiriro nontobo kwethira kinya yubi bya mapema biethirete bikingia nterese Meru na kinya Meru tangaso kwa namba ya mbere kwethira ina yubia korea kirana baskuru ni kwethira ngavana kana Bishop Kawira Mwangaza na kwethira akiuriria ananyanya kaita na karabe na murega baisu orira bakinya njukwene ontuko ya kiumia cionthe na seneme aciari ni babotete neo bisobwire aina kwe muneno renthe kana na ureke ina tarairo kendo nete kya bisobu neta wa bisobu muntu wata Biblia okoria no tena mwekoro to mweru are into merie mbene bwo ntwana bakoyokia mimba ciara tebwo kana tebwo bisobu akaramba re to mwanka ya kareke tokoreana na kirundu kyo wenae ware kawira tokorea tori kundi bya kiongo neti waki tokuwa totekwenda maromba yaku ya weteria anto ekoro iwenka ke wone muri abaisu aratia mwekoro tiania bato totetia ekora koro beto mesie kumaruare tokorea to muri kana to weta atia totekwenda yo tokaciare twinyekelekete muno no ntoba kwethana nera to bathurire tutararire to mami kawera arua kabati bana muri abaisu iruimba bakwina mugithi ko TV-ne lakini na totiere no nto ayokirie ngwe ya MCA no ayere mutongeria kuonde tebo kana tebo na nyelete MCA oka munene raisi re tikorie tene oka ba wange ngoe koro ibo kuiboraro tyo mwana to bati we torie to ntawa no nto iba totere kinya MCA wera oka sibitare ara oteno kete sibitare bora mona kumentu kwa kura kwenda kinya bauto te kwenda weta TV ne weta na kuo oyo okore ni oyo na mwekoro kana to murerie bauto te kwenda turenda na beto bathome baiteza cie bone ngweti weto bateza cie bora materesi weba ya merengeti bauto te kwenda bauto mandu yothe utenda muntu no ore nyangombe ngiri manele wengwa lakini ro mutethia no oe mutethi na masariti o murinya bo mukaria bara kudi bo mukaria no ba musuna kinya ngombera ende bauto renda na beto bathome na baitethi bongwa ba tutethia bauto ria aciari kirie kurubani bakuanga vana Kawira Mwangaza ni murongo na mukania rira kuthiorunka Meru akiwa na kwenja ithima indi ni marinya kwethira kinja na utia ya karibua nonto ekuru no kabawita na mbere kunika miongo bataitie rui kwena rwe Kawira arenjire arantu betwe wengweka ikwenja marinya akia yo tutisia rinya ya kwanja na te kwenda otwenjira baturenge twe atukabanya toria tutekweto na rwe asi ore andegethia tare kithata ende no liweta kuthoma mbanje kuthoma aditibagu bangwe Meru County webera muntu na wengo iraditete muntu athoma TV-ne wa modi ciorie TV-ne ontokuria muntu ciorie TV-ne wo wero tokenja marinya tona marinya batukawera ikaboka okabwithi manto na wo kwenda kubwithia lakini wethiro rikana atiri Kawira miaka 5 tige kuraya muno taturikana mboye twekiro mwathi ara skuru atoruo ria kinya rwerwa rwekuo atobwethirie ruo arenja marina no gato kuyane mitongi mongo ba ya ontombo awere kiro mwathi kume ekoruorwa kume kwenjwa tutakunda rwekuo twakundire ntuko yelitha toria ira cia campaign ekathira tutibona renge nebuo kana tebuo toto marenge ke Kawira wowe Mwangaza utebio tureta atia utebio turona rwane mekethano beketho na ubare batorikane ware marombe ne toe batota no beya ya kutromba kura eitara kura lakinyere batiete mwaka yo motere beya ya kuthaniana yana ire kuona mututhai ukoye na renge ugende right cianu na mbia boruare torua no beo kabati kabati wae tutakwenda kazware ana beto turenda bathome na
na to barombere to zamani maromba ya korombera na beto baitie na bato thetaire kabati wae Ngiripotera Meru TV ndirakira Mwathi Egembe North Mbita Mukiri Onkonja ibwega mukiri wa nkunja nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyaniru na bamwe bakari ba tigania ibayabuthiritwe bakibumia na kumeneria gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nuntu bwaburethiritwe kina mbere kwenye maria munini wake na mononkuruki bakina mbere kwa bakimuria gutigira ati na kuruta ngugi bwega na nakurutira Amiru bura gukubatara. Adams Muturi wa The Ranger nowe na riboti ino. Kaunti yetu ititite bweya ukulukira kingabana wetu Kawira Mwangaza. Kawira batweka tukwenda okwira ati bila byotuma mheshimiwa yana kibiri itumusapotete buru na itusapota kibiri nontu we gwatukire kibiri kiombo tumothithia mantu nigatuwetikanirie nayo turinge kibiri kenda cibitari cione ndawa turinge kibiri tuone barabara Bani akariba rutero nyambene baraba kimirite na muthuro na kumeneria utongoria bangavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza araba mwetete tanjiwe kilithia na mutongoria ati kwithira kiania tongoria bangi metho bakiwa Kawira Mwangaza no mbite kwithira gika kaunti ya Meru antu athuku nontu batukuriara ku nene ni wewe yendene tigania east no kimenya we nuyite mbia ogura to wite kiumia kithiru we yaro urumire mheshimiwa kwawe uwe bedroom yeku imekinduri na tutikwenda mantu a bedroom wewe wiro kaurua kiuria na batu twingwa itwichi ati uwe utie muntu amenya okuria kiuria onge kwatha bara tutarite na ibo nontu mheshimiwa Mpuru au atikira ng'ombe Mumeru kana mburi ye yakuiyo ne nyumwengi na we itwichi utie onge amenya okuria kiuria osturite antu nora kura kia kiuria no mwake umurea na itwichi kiuria kira murea amenya okuria ikimwe ati kuria kia ndawa ati kuria kia barabara ati kuria kia anabachukuru nibo nontu tukwira no mwankore kebishe Thai there is a big difference between utongeri bwa Munya utongeri bwa Kiraito na utongeri bwa Kawira Mwangaza. Why? Eitarira Munya ari ngavana ake akwithura yete nturene kinya kuruchi antura ichi ne yete no nto icharo mama laito na kinya tuinto tunge tuturawa na au mama ngavana ake akwithura yete nturene na arua kinya thingiri cha antura wite menya ne yete. Why? Into bionthe noengwa Munya rire ya baba komborairo instrument cia kwaria ni antu ba ntureu baba MC ba ntura bakiathukeu ni baraba umite ntureu muntu aka MC atirwa ngiri aita bakarana twana twa ntura yo ntukuiu muntu akomborero instrument cia kwaria na tenti cia ati wa nture neu narua mama ngavana uro komborairo into TV ewe ura wara cia MC no ke aria nyumba oyeke ndene na andre in simple terms mbecha ichi era devolution mbecha ci mwanka mashinani ngavana ya muntu wende kwa tu kwebia rona utebio ya kabubutiania kariba bari wa Kawira ni mbao itithete mote no ngondu bakiwa tongore boke bokomba kwithira bokarukia kaunti ya Meru akawita na mwitiro etitana yo na mbere ko mama ngavana katu kwire mantu ya kanisa na mantu ya Murungu okaungani na siasa mbecha ikaiwa uchoka witha ndene baibu Murungu wate kaika na God cannot be mocked bila mtu andra ni biake tha kurira makosa ya thithwa itikiria kuthithika na Biblia eriwa ura wendete ukanukua he who loves correction is wise mtu ura utendete correction Biblia it terms her or him as a fool ko urira tukua itwetikiria correction itikiria correction. Ngavana wetu Kawira Mwangaza ni mutongoria barabara atubisi nuntu ke akua ni kuita kethe ni kuntu kuro itite nikakwithira we na tongoria barokara bonthe bakwelesa thina cia iriero itite lakini rira wetwona Kawira yete kethe nturene yete ya Kawira na ng'ombe mwekirite ndene ya ngari ng'ombe ra karungamanio akoria nuwe na thina antu baokiria muntura bakuona nwe na rira anankanira ng'ombe ra Kawira coka yake yura ringi notuku kendeka endwe ku ndene ya Meru County ng'ombe mwene tugura kulela maroro ya matune buni tuonete muthia bura tongore babo wite amana kwithira Kawira Mwangaza ni gavana wa kaunti ya Meru na mamilioni ya mbecha kumba kwithira kininko na thirikari nene mbecha ichirura mibukone ya ntu bakai ukura Murungu ri twira atiri ria mutongorio mui ndene yuku ya Njuno 26 ria mutongorio mui ayuka cio tongoria rira kwathana kantu bathina ku batu ndene Meru ituthinite tukuthina kimathwanio tukuthwana ki utongoria nundu kethere turi na tongoria kuno Kawira uwa rumo ro tongoretie
na bati kuona Meru ni gukira ku Meru tukwaruka nuntu bwa kwithwa nika batu twaringire kura turanenkera mundu utino utaalamu bwa county ikyo nkwira antu betu ba Meru ituolelia boya na atongoria bangi tukire turite sauti twarie na sauti imwe kenda batu tumba utethuka nuntu tuona ukia kuona ya ndene ya kwetu Mutuati uti project kinyemwe tuona ya mama na tukuringa mwaka na milioni 40 tuira tukuranire milioni maneri ire iciongo ikawira na jamii yewe kuendere no tukethe tukiba shwa kawira kari na benchmarking ya Mutuati atirimanaginya na atongoria twakarandi twamwira twina thine mwe 1 2 3 thini ucio nthe nya twatala tukora tukwira twara musemaniu itwatumirite nya ngiri wefte ndio tukua atiri Meru atongoria bangi bokire ibawatie mpuru kumatigania east na kurongwa na Murungu no ntu batu twetikite ati ndene maandiko ikuria Murungu riongwa rira ritagwa Timotheo embere 3 iri arieka wa mundu rakwenda askofu ningu wenje aenda na abwiri kwithira muntu murume wa mwekuru umwe kana mwekuru wa ntomurume omwe na abwiri kwithira muntu arere muntu atena rukuno rwambia abwiri kwithira muntu omba kuboreria mantu ko tukona kawira we kwatitie Murungu no ntukethera ni ntomurume woku ni Mwangasa ungi ni Baichu bangi na bangi bara tututala ko Biblia ni kureana na wowe na ibono ntukuona Murungu aikwandika muthenya nikenda Meru bamenyo mabwongwa araburi Matiani Betanda Msimuturia Wathirinja Ibwega Adams Muturia Wathirinja na Bwakari na Atori Baegembe South Kimongoro ibethire tubakiroma mujumbe watigane hishta mpuro wa bori gutigira atiatiga kiberinde kuthina mbere kubera thirikari ya county ya Meru nontu governor Kawira Mwangaza nethiritwe akina mbere kwigwa kibabutira na bagoburu na nethiritwe akina mbere kwigwa akibainyagiria bakiromba mpuro gutigira atia kuina mbere kwigwa akibathetagira rithi waba nawe na riboti ino Kawira uti mundu athigirite bwa Meru mae mucie yetu yonthe atona bwa kuwa Kawira tafadhali Kawira mae mucie na ure ya mama flat kaba ta bwe mwelenga bwe mwita mama turene na uti maendeleo turenda kwira mpuru kareka Kawira yambia second na Biblia wete nonto myake 5 ne Kawira rio are anarukire na twamwanyirukire kwa mpuru no weketha ndenda kwira mpuru aika kiberende na weketha mongo tirio na thaire ndi Kawira bati tuteto weketha bese cia thirikari uranjirio tumira ukwenda ukalta bese cia thirikari akaunti-ine mpuru na bando mpuru agua agendelea weketha bubwe ya Kawira wethaigwa agendelea kutangui na makosa akariu na ngavana wero mantu atete boya tafadhali thro na kuthikira ukenda kwaria muno kana kubwithia muno ko withro na kiasi na mporo no iritho reto iri toleletie boya na mbirio mweketha nontu bakwithomia mporo tika kwaria mantu ationa kwaria mantu aya rio nontu mya kukethe timporo ngwira kuruta ati mutembe abana oba ochambudia mporo bakiwa mporo atia nika kwananga yanga nika kuthukia Kawira atakuria antu baba nkinda ibakura mbesira kuri otunenkera antu baraba kuthithia kampeni ya Kawira ni mbesha Kawira utumira ciotheri na ira batu mbesiri batu ikethito tethacie ketheni mbasare kana ketheni para tukira mtu wetu mporo aya kan kibere mve abati kubira Kawira boya antu ya kathuri murungi no ice ni Meru baibu kathuri murungi wana wacitoro imantu Kawira wakuwa na tumutu twake twakumatha na antu rene itangwe gu ya obachaiti bo bwa kabisa ukabira antu ba Meru ukabira tonga ba Meru Kawira aikira kiondwene kathuri murungi na sagurese ne Meru county na no kolele mbesa cia county ri wita Kawira tu mebio bitumite obutana beto no ntuba kuona no ambirire wekethwa ngwisi akusi olelwa kathuri tu mura ngwira to mwere na mirute mwanga mwiso nawe mpuruge ya kureka kende muno embe na kietke na mumiru onde ona kieke Ibwega, thank you very much no to body about you na kanyoga kuga tuonera kanya ga kumagaruka na ukujia rua nini huko ni kwa Meru TV utikathikora ya ntingo chokera tuthi na mbere na ndeto chietu
nontu bwabata kubamenya na kumenya jamani jarebaga na kugecha kirimugongo na buria bwabatikire bagwetendea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa ni kirimubango jwa Rumuri Extra tukushondesha juma kwa mbele dhejiri shogoro mwanka dhaidhato ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gachoba murike na choba menye. Karibu sana kairega tuthina mbere na ndeto cia Meru TV ugoro nabo akariba ruatheu ruethua iria iri wandi ya Bogetai tibethiritwe bakina mbere kwa bakirutha maandamano ma kire marabethiritwe bakina mbere kwa bakimenagiria bunene kana rabethiritwe bakina mbere kwigua bakiuga barabara cia guntu kwicithiritwe kina mbere kwigua ikithukanga na arabethiritwe ndi bakienda ithina mbere kwigua ikithondekwa na ikengo ngendo ikegua chiesa sawa Jeff agituma nawe na ripoti ino. Bau ni akariba ruethua aria baumirite na muthuro ju munene kuthithia maandamano ja makire ni kire bakuga nandi ngavana wa kaunti ya Meru na mbiritie mubango jwa maendeleo maratasine ni kire bakuga barabara ntere cia Bogeta ya Bogaiti ciejite cia muntwa na nyachitikiri maandiko kawira Mwangasa mama batwire nogiro gatwikira ri njira magoto batu tugatire mbeci waru nyane njo cia magoto na turimira tatwikire magoto na twikire njira magoto tukare na ndi abange Bogitate bokara area yetu na area yetu na marigu area je na ina makandania ina maiganya ja kware kona ndi njira je nitumairwa muno ni antu baba ingi muno na njira yake yakwatie kagwate tukakirwa ndagasaja tumaja ukagara ndamene itweje twakirwa ndagaceka masege daino kumoka agara kama sege njire bati gwekirwa andiko kuma nyomera kuma ara gatandene ekathiuruka ekomira secondary ego kyo arunya miremire eri nande amiremire ara gwikira andiko ari mirenjera amomora ndagacara gatandene we na mira gatandene ra kamurone ndagacake gutweka na rutere no ntunarikirie kuri manaterekera magoto ngare skuru niragwitio neri ari etoireretekire mitungi 5 au ararimite kwa momoka ntere oni kandigari mono ya MCO eto gweto Aroni o gwetakira mama na thondekete njire rwethora njo ekira magoto na ni orongo tumurage nimbie tominjire eto ekira magoto akauga Ivansi mbunge kamoraria maiki
auga ibanzi kamoreria maiki kiatumi ibanzi njira ciawa kurima na ekira magoto niara nkuruki bameneretie bunene mubango jwa kawira mwangaza jwa gukuria kana Kamiru na kuga bo batikwenda kwewa mandibuti na miringiti ni bathithirwe barabara bachoe mbeca ciao bakairungamira Rome tutera matrisi njirene tutira njirene tutera magoba njirene tutira njirene kwa mama ito kwendete njo tugetera njirene ra tukuromba Kawira utethetio gatethia gukwingi muno batu turenda andiko kio tukwenda tutikwenda kureterwa mandibuti tutikwenda kureterwa matireci tutikwenda kureterwa murengetu tutikwenda kureterwa kintu kionde ituthitherwe njira bunga batu tukairungamira batu tunotonga bubwingi muno batu tutikwenda gwatirwa Gikuyu twitane gukigwatia wa twitana go twamenya gukigwatia batu twembere tuja turetera mandibuti oja turetera matereci oja turetera mirengeti anga umirenia kuru barabari tu ibangite kana ibangite batu tu ibangite na tuena kandi tuena kila kitu na kuru ibangite tutikwenda matereci tutikwenda mirengeti makobe jaura kwa ura tuketa thoko tukendia marigo tuone makobe na ndekira tukwenda injira eja ni amuhimu twekera maandiko batu twemberembe iromba leo nandi ni barabara chithithora kubaterie ende mama ndaromba wije wone njira jo wengwa jontware takiairagia ngabana njira rwethwa rwanjwe na thondekete kila magoto ende ituye ni urongo na kithirikari Kawira Mwangaza eruga nandi mbeci ithingatwe maratacine gwatuika nandi njira yetu twekirirwo magotori itu nandi magoto inaje ekirwe nontu ne kurukietwe tuye batwi kwa ibansi arire manjira na achoka agekira magoto wata kwa ukunda gwatuika atikira magoto atikulima aire mana agekira magoto no atari ki arongo rwetu njire ibansi ne demina yekirwo magoto inde yetu etekeri nkuruki ni baugite into biao bia munda na kinya Maria jatumbo kinyana jetite niontu kinyanda gachacha thirikari ya kaunti ya Meru gaikwo mukore gugukia kabanya endera kulima atwikira magoto nontu nandi nyarimite kwaura igachokwa reri mbere ta ikagitukanga nontu nandi na umuguju kuma na ara baruguru banga bagaiti ijo muinge waigua mbura yaura batu eria totikia marigo totekorerwa kaere ana batomba kwejirwa kinyana nja beta sukuru kaere anto kinya bajirwa nja no to twena anto kinya bakoro nja bakinya kuigwa iba utethua kuma miaka 70 gwita kinyora jirwa nja no to atomba magoro kura ande goro na antaka kinya sibitari anto batu okuja iranja turetere ni andiko njiri tukona ne bui turetere ni andiko bwa turetere andiko tukomba gumaira na eria twena Maria twena marigo twena ngandamia utio tonga bote koko kiripotera Meru TV kuma Rwethwa abogeta ya bogaiti South Menti bita Jeff Wagituma bwega Jeff no tubariboti enu nwera wari MCA wa Kabere wa Ruiru Rapita Mutuma Karembe na ethiretwa kinambere kwigwa kimenerie bone na gavana wa kaunti ya Meru akiwa atikurutani yangu bwega na atongoria ba kaunti ya Meru akiwa mutegi nawe na ripoti ino ura wa MCA wa gatano Ruiru Rwarera Mutuma Karembe na menerete tongore bagisia saba kaunti ya Meru ura kugona kethiru bakona kanyaga kwaraniri na mutongore wa nthiguru ya Kenya Rais William Ruto batikothokia kanyaga kugwetiria kaunti ya Meru maendeleo tutekara tugicethairwo akiri ni atongeria betu either you agree tatu athurire agua pate mbaro ekwaria no ndure abe metho ya president kaba kuruira kamera baringwa mbicha na president na banyunya no echairo okere thasta no goro state house lakini beja naja no kaba titikete bare nya batamuona na mbicha bakwenda lakini uti muntu kwa Meru itina roje Meru itina barabara injega ndina amenya okeja kumenya barabara ne kuma injection eruire ugetira kithoka eu ne area raimu ukagwata kwa Rindikiri Ruire market ukena moka gwata tigania mwanka Kirindine barabara eu ekuthira na ne rami ne ekena ekuthira buru lakini MPs bo bathatu Mutunga MP Rindikiri na Raimu ode mundu okora president arongama amura barabara une athire ne thithori carpeting ode mundu etayari kwaria ntato jaireko tato jaiu ina amibora ina opportunity njaga muno ekwira president
manto ja mira manto ja ikwachie manto ja validation manto ne jara chonde ja batere ko doijo president ya kwirwa buretire kukaraja nanyi andu bateta yari kugwatanira andu bateta yari kugabiria byongo bikuria mumero. Nkuruki Karembe na wetete muchemoni warua watongoria babora waruthiritwo kaunti ya Nakuru ara kugatongoria baba tete rais maendeleo marama umero kubateri ende begire ndachi ya mbere differences tienu president na imenyere na rathirani ya babwe na inyi president na tonya to ambassadors na toana to jeshi na tonya to tuingia na bagwita kuandikwa lakini babwe bya bwikite mbere ibyu byenu nondo byu urebo tura China cha pati cho warere ticho buragerete na mbuga na mauta jangari kuma au butira gutatera Ameru na gintu kembere ngavana Kawira Mwangaza kinya kurunga mage president yake wambiria gutetia mporo kiuga kiama kia wanga igitete kuthia michema nanga igitete anga mporo ka gutumwa ni munya asa ngavana Umeru hiyo ti opportunity urari ni okenda wira ngavana nteto jaiu ura batere kwira ngavana ura wa iguru ateta akiromba roje ura iguru ateta akiromba barabara ura mbarire akururunga makauga na kwenda sibitali ciao chikiro ndawa na kwenda chitia level 5 level 6 mwanka level 5 no kagitaniga komenerete ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza no ntubo kurea kurutaniria wira na atongoria baraba nene ba kaunti ya Meru na muno baba tokuthiane na burawa ya kwenda ndo gwoto Kimali chief of roads na arengirwe akira wanwe withurite chiri iria orubura bunthe family bangabana ikunenkera wa mbecha mwana wa muntu wa leave permanent leave enja na kule wa mbecha cha muchara no tutaka buti andiki permanent lakini akare agware nja muchara ko uonge andiko bakawira obangabana kanya kayuga kule wanja lakini uonge andiko kada mumero atukumenya asare rogeta number 2 imotumano barua ne andiki resignation letter ni andiki na nchamba mbele na secretary of county ibo bena baruga eu kenda ba force mutuma ero no wandikira baruga kende ngo ngugene ne kenda muntu omwe we associated munono wende ne Kawira governor kenda omba kujukia kanya kau atuge ojo as far as bishop okaniche mwe na kuomba kunyururia reverend ukuga bwana asifiwe na bathombete kura no na tigiti emwe ndenda kuria atire batu Mumeru kana batu darancheke tu na antorene muntu wari tuthithia atia ikiuria nkoria ukaya kutho no kuomba kunyururia munini oku to the extent that jakarunga makirengo ni akauga nteto batu ri na mami uro kuchaura nchuguna arari uro kugera makobokobore uro kugera matresire uro kunenkera murengetire uri muthithia ata nondu muntu atakumenya kuma gicigo mbunge kia Boringi reporter Meru TV nyokambitaga ki utegi Ibwega no mujumbe wa Ekuru County ya Tharaka Nithi Madam Susan Mwindu Angugi Madam Susan Mwindu nethiritwe akiina mbere kwigua akiuria barabe na ana bari mawathe batikaina mbere kwigua bakibaithaga indi baumirie kengo bakaina mbere kwa bakigunika na mautethio kuma kiri thirikari Ndagara Waiguna nawe na riboti ino Mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Ngugi Mwindu na itete mbeto aceri barabara na nabare na mawathe gutiga kubaitha na gutigeri bakubaumiria nikenda bagunika na mirandi ya thirikari natigani kwitha bionje ti mtu wathiera mwathania munenkere kionje ona kionje mwana baumbura ni bonde tubatethi kinya bathi skuru baumere kire Antoni abotikana tore kaibo kwa wena mwana disabled kwa kinya gochwa mwana kaitata atamuona ti mtu waromba mwana disabled na wonje ti mtu tatuika kionje wanayuka baratia da inoka lingu yigere kiongo ntuika mbio togu elo ti mtu swaga wonje basapoti na baumerie ni na nondo kere kamete ya mbunge na rugamerete anto barabara na mawathe na barabara kuru na mwana siasa kama bunge ria thina la parliament ari yagira kamitira ira thungire nunda thungire kamitire banga gekuru ntiwa bionje baragari tainu na no to machifi mathiete training na gutirana bona bakaya kwandikithia ntubara ninte manto bete antu ba kota bachia sigu ba kwa bongo tikuiba thirikari ba mbera gantu abuna arabari tikwenda chibo baya bale kyo wira chiyo bakiumeria nende nkwero ekwe mutatamenya kwetwana ngatwatigiro ruko
kwe mwana ngari rungura tandata bo tabitha kugaga ndenda nibo bakubana kanithi gwe bonde bakumerwa na bandikithwa batigaye gutigwa bukaba umbora anabyenje kumbora Mujumbe uja mwekorwarĩtie mama Kagita karararagira murito kumenyekana ta Jesselyn Katonge kuma Ntoria Muguche Kathangacheni Wandia Gatonga full scholarship cukuru ya Mbondinya Kathangacheni secondary. Mami athina gagagĩtĩra gĩa school fee na natuma migeka na tubasuza munducha ngumwe kibona ntinde rutaniritie ukwa kinya bwena kangi bukumika inyerie tona muntu utwikite kiande gorweno muntu bagutethia maito wa bichukuru thoma sasa thoma meagurie nyomba ino ti certificate kandi kwa kana tie bagu ti certificate kandi kwa nyukwa na tagaroje iru chiondi tiandikwa certificate yaku na ya mwana wa Ruto na ya mwana wa Susan chionde ni bwana ene Nwe ujo wakana gakata ithe gikeno giake nyuma ya kuthomithiro komonka kuthiria anaka mwana katwanya maraga na mwego gatethe ngenete muno ni ngwirite muno titwagwikujagira ngurwe mama aenda mwana dibara menyere kithomo gake thimbere mujua mutu wogere kithomo ota mujua mutu wogera Daima baba utodharime ejuzani wedo Akari mwalimu munene wa cukuru ya sekondari ya Kathangacheni. Leo tunakushukuru, tumepokea mwanafunzi mmoja anaitwa Jesselyn Kathonge, form 1 student who is quite needy, anahitaji kusaidiwa sana na naona alikuwa day scholar, this time atakuwa boda na kwa hivyo ataweza kufanya masomo yake vizuri. We appreciate that. Kagitani wa Kwarito bange mugwanja bombete korero bisi Susan. Tuna cheki sia twana mugwanja. Joelin Kadeni, admission number 752. Joseph Kome, Angela Karambu, Godfrey Muchoi. Reporter Meru TV kuma Kathangacheni Wandia Gatonga gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Kambita Ndagara. Waiguna Bwega Ndagara waiguna nuntu bariboti inu na kanyuga gatukinye muthia wa maratu kubangirite ugoro bwa emunthi nkatho chimwanya nuntu wa kurumira kuraithiria Meru TV. TV rayethiritwe kinambere gwitigirika na gutamba kunthe kathetuni ka Mumiru na kinya ntere ira chingi ekuthina mbere kuekiwata kawethera ni ubambite gani Faminas wa Kimathi ethira na utuo bwega.